Mis muinte go bhfuil fáileach go bhfuil in tuisce dul bhí tarnas airste agus ha díreach dul bhí scriúsáil duine duine a ha dul bhí furach I seo. As toirt Davilas an Oideach, hannig buin de ghearradh a chruinneil filme dhéanamh airachadh na gnàth-shìde. Ha tagradh An-Dràsta agus fa sin son nuachtainn a dhéanamh mo dhéin. Le bhí a buidheann duine, ha sin clointin go bhfuil ghearradh na chríoplait, chronneil na bhean fiúg an túil ach an seo hain. Nuair a ha an air plea, ha an nas flúiche cuideach. Agus mar sin, nuair a ha isce an, mar a sábhaist, bí an isce nas tromma. Sé cúnairste ba bhua an n-òigridh a thuh atharrachadh na gnàth-shìde sé éadaí iad na mada ha buaidh géadaí An-Dràsta. Agus sé sin a príomhachas a hacainn an n-òigridh. Púteach mar a hana lícian, bhí as na tréinigh uigridh agus a lecail duisce amach. Agus hat sa ha a buaidh a géadaí, ha siad a ciolathug, ha siad a facail go bhfuil úninas ghearradh ann san a bhí lecail duisce amach. Ha duine acha fiúg an túil atá sé go tairng arach an chúis an seo hain cúteach. Chruinneil sin Greta Thunberg chiad dúileach as bhí a déanú school strikes son in èiginneach. Ba mis is smúntin go raibh a díreach míormhaileach go raibh go dhéanú, so chá sé sin rút uamhasach mór an na uist. Sé a chiad streice ring sin cúig tíoch go bhláidín bharst agus bheitting a cosach leis na banners agus na posters a bheith a ring sin agus choisi sin leis na píparin a bhacing agus bheith tar filmige dul. Ring sin a hín sin suas go raibh sin dul I dhéanú badges, I'm with Greta badges, agus chruinneil in piúracham Evelyn iad agus hat the coirt briat. Well, ha mag bhfuil uigh duine de tagradh míon bláth na cruinne agus go sáirte duine ága bí duine ága ann an a dhéichead ná trífichead bliain na éile agus bí an námaisir t-saoghal san thaim na teach mar a bísin déanamh rútagan míon, so ha má hain go bhfuil duine ága smúneach míon na tripletin seo agus cúteach púteach luch politics agus éile rútagan na dhéanamh míon. I wanted to strike because I feel that when you have an opinion on something such as climate change and you want something to be done about it, then you should be free to act on that. And I did that in the form of demonstrating outside the council building. Striking can actually bring around change, and I think we've seen that across bigger cities. And you know, Scotland has announced a climate emergency because of young people striking on Friday. I think here in the Western Isles, if we put more pressure to the council, then they will hurry the process in announcing a climate emergency. So it's just about encouraging young people to realise that their future is at stake. Ha sin fiúch agus féimi sin cúteach. Ha sin ag iríormh éisteach rainn. Haar planet féimich oring, haar nílan féimich oring cúteach. Ghearradh na Siar mura gen sin nuachtainn mo dhéin An-Dràsta. Don't tell me it's fine, 'cause it's not alright. All these problems I face in an ugly